plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'aime mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter
à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'ai mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Y'a pas de plan que je puisse monter pour sauver ce qui nous reste. Pas de pont à dynamiter pour tenir loin de Brest. Confiance et foi baisse, j'ai mes faiblesses. Acte manqué, là-dessus je stresse quand les faiblesses enfin. Appena terminata la partita tra Bonanno Team e gli Invincibili, vincitori il Bonanno Team per 6-4 per rispecchiare i nomi della squadra, siamo qui con 3 esponenti della squadra del Bonanno Team. Cominciamo dal protagonista numero 1, Concetto Di Mauro, attaccante messo in porta quasi insuperabile oggi. Eh sì, oggi eravamo in emergenza e quindi mi sono ritrovato a dover giocare io. E fortunatamente le ho prese quasi tutte e siamo riusciti a vincere. Che esperienza è stata? Tu che vivi in area di rigore facendo un altro mestiere, oggi invece hai difeso i pali. Non è la prima volta e mi sono trovato bene a mio agio, anche perché i miei compagni sono stati bravi ad aiutarmi e a farmi stare tranquillo in molte circostanze e io ho fatto il mio. Continuiamo con quello che dà il nome alla squadra. Bonanno, come hai visto questa partita? Una vittoria importante. Avete rischiato un po' di inizio secondo tempo in cui forse siete entrati in campo un po' distratti, però avete portato a casa. Sì, diciamo che appunto al secondo tempo siamo entrati un pochettino deconcentrati e comunque l'importante è che siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti perché appunto abbiamo giocato contro la prima in classifica. Sapevamo che era un test importante e veramente devo ringraziare Concetto che ha deciso di mettere una saracinesca veramente alla nostra porta e ha contribuito, è stato fondamentale per la vittoria di questa partita. Forse gli farete cambiare ruolo. Ma stiamo pensando io sì, perché visto che davanti era un po' incisivo, almeno dietro è stato importante. Chi è stato incisivo davanti è stato Mardoccola, che ha segnato 2 gol decisivi, quindi hai dato una grossa spinta alla tua squadra. Sì, oggi è stata una partita un poco strana, però il risultato è stato dalla nostra. Comunque devo dire che la nostra vincente era premeditata perché praticamente mettendo Concetto in porta abbiamo levato un problema, ben sappiamo che era un problema importante, quindi la vittoria è stata negli spogliatoi, non è stata in campo. Nessun merito mio, ma merito al mister che ha messo Concetto in porta e abbiamo eliminato un problema. Quindi mister lungimirante, quindi molto contento del cambio di ruolo. Assolutamente, anche il bomber della squadra che ha fatto 0 gol in 2 partite, non si è visto mai, quindi è stato sicuramente il più produttivo in porta, che ha fatto molto meglio. Ecco. Grazie ragazzi.